بریارە ڕۆژە یەکشەممێ 27 ئیلۆنا 2020 لە دبستانên Rêveberiya Xweser a Bakur Rojhilatê Sûriyê di navdejî Rojavayê Kurdistanê destpêka sala nû ya xwendinê be. Hevseroka desteya perwerde û fêrkirinê ya Rêveberiya Xweser ev yek ji tora medyayî ya Rûdawê re ragihand û behsa roja xwendinê di sala nû de kir û nîşan bû yekê jî da ku wan hemû rêkar û rênimayên pêwîst li dijî belavbûna vîrusa koronayê dane ber xwe. شخوا گوهند زانل گورگشتی نمای گو درکت 27 و مهد دبستان ما دور 10225 دبستانه دری خو ودکن جد 103000 خوندکاری ره گو پرورده خو ببینن شخوا وک حضریه می گو هاتن کرن بریام هک دجی حضریه ما هاتن کرن وک ام بیجن جارا یکم حمود دبستان هاتن شوشتن هاتن تعقیم کرن بری هفتی که جارا دواج حمود دبستان هاتن شوشتن هاتن پاقش کرن وک سیستما بلاف کرن خوندکاران جی افجی مدانیه د الگور هجمرا و خوندکاران درفاده دگور هجمار واد دبستانه دجی هجمار ما کم کریه یعنی حرف کمیجن 15 خوندکار تنه تدنه هر ماسه یک خوندکاره جبلی ویناجی ام بیجن وک آگاهی گوبین داین لسر وین خوشیش بو چوا افکس خو بپارزن و ویروس ناس بکن افجی وک ام بیجن پارکت هفتیه افجی بداین هم جی وک کسکی ام بیجن چاودری لسر علی تندرستیه دد علی ام بیجن خوندکار درفید در وی ویناده هم تکلیوان به علی تندرستی جرهبن هم بالي مالباطا جرهبن هجر روشن وهادر كتن ev yek di demekê de ye ku dibistanên hikûmeta Sûriye roja sêzdeyê vê meha îlonê deriyên xwe li pêş xwendekaran vekirin. Ew jî bi mercên cîvcîkirina rêkarên xweparastinê ji vîrusa koronayê lê li gorî zanyariyan tipabendî bi wan rênima û rêkaran nehatiye kirin. Bi mebesta xweparastinê jî Rêveberiya Xweser dest bi kampeyneke pakkirinê kir ku tê de dibistan sazî û avahiyên ser bi desteya perwerde û fêrkirinê hatin paqişkirin û pakkirin. Lê eger pîwîst be eger awiyekê heye ku dibistan careke din bêne girtin û xwendin bibe bi online. دالي اونلاين دجي شخو هندسه ام بيجن وق بديل هي هجر ام بيجن دبستان بين قرتن ام نزانين يعني تشاوا دمي بيش دي يعني افجي ديسا كاريمال سرويناجي تكرن حرسي قناغ سرتاي نافينو امداي جو بين داين لسر قناه روج افا وهم لسر يوتيوب تevîrêkarên xweparêziyê hêj tirs ji wê yekê heye ku nexweşiya koronayê li nav xwendekarên Rojavayê Kurdistanê belav bibe bi taybetî ku roj bi roj hejmara tûşbûyan li wan navçeyan di zêdebûnê de ye di praktîkê de jî ew rewş wê bêhtir bê diyar kirin. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.